quay trở lại với channel của mình đây. Mình là A Thầy nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về cái chức năng xô cháo nhá. Trước tiên là mọi người vào CH Play, mọi người đó là xô cháo bên xô cháo YouTube đây nhá. Mọi người tải cho mình cái chức năng đây nhá, chức năng thứ 3 đây nhá, xô cháo tăng được xem để đấy đấy. Mọi người bấm vào đây nhá. Đây mình cài đặt xong đấy nhá. Ai chưa cài đặt thì mọi người vào cài đặt nhé. Xong rồi bấm vào mở. Lúc mọi người bắt đầu vào là người ta khác bảo đăng nhập tài khoản Google vào đó đấy, tài khoản YouTube của mình đấy. Xong rồi mọi người bấm vào đây này, bấm vào cái chỗ đăng ký, xong mọi người xem video, vào xem video là vào đăng ký. Mọi người phải xem tầm khoảng 2 phút đấy nhá, ít nhất là phải 2 phút nhá. Mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh nhá. Nhớ là phải xem tầm khoảng 2 phút đấy. फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये रहा इसका बॉक्स। कॉस्मिक बाइट का लिया है मैंने एक्चुअली ब्लू कलर लिया है, पर आपको ये 2 कलर में अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे हम लोग को जो जो फंक्शंस दिए हुए हैं ना, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें 5 कूलिंग फैंस दिए हुए हैं हमको, यूएसबी पावर दिया हुआ है, और ये आपको 17.3 इंच का जितना लैपटॉप के लिए मिल जाएगा, उसके लिए मतलब सूटेबल रहेगा। तो मेरा तो 16.9 है। तो अब आपको इसके कुछ फीचर्स बता दें, जैसे कि इसके पीछे दिया हुआ है। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा यार, पॉज करके देख लेना, ये सब मैंने पढ़ चुका हूँ, तो आप लोग एक बार देख लो। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है, इसका मटेरियल, देन फैन साइज दिया हुआ है, फिर फैन स्पीड दिया होगा मैक्सिमम, फिर एयर वॉल्यूम दिया हुआ है। जैसे कि आप कहीं बैठे हो और आपको मतलब हो सकता है कि कोई फैन की आवाज आपको परेशान करते है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज भी दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया हुआ है, और करंट मतलब इसको जितना हाईएस्ट करंट आप दे सकते हो, और इसकी पावर 4 वॉट दी गई है। 4 वॉट तक ही जा सकता है, उसके बाद हो सकता है कि इसका फ्यूज ही उड़ जाए। और उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो रेड कलर का, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पे रेड कलर का दिया हुआ है। इसका नीचे से डिजाइन दिया हुआ है, उसका इसके साथ जो यूएसबी केबल आती है, ये जो यूएसबी केबल है, यही Rồi यहाँ पे mình मेरी đã खराब हो đợi गई थी ये वाली, तो khoảng 2 मैंने phút एक्चुअली nữa, bây एक्स्ट्रा giờ mình लिया, sẽ trở lại nhé. और यहाँ पे आपको दिया Đã nhận được 8 con này. Xong là nếu mà mọi người xem nhiều thì nó sẽ được nhiều, tầm khoảng 1.000 đấy nhé. 1.000 thì mới có thể tăng được su, được xem được nhé. Xong mọi người bấm vào chiến dịch này, bấm vào dấu cộng này. Mọi người quay trở lại, mọi người vào YouTube, vào kênh của mình, kênh của bạn này. Xong mọi người bấm vào cái dấu 3 chấm, xong là bấm vào chia sẻ. Mọi người bấm cho mình sao chép đường nhé, tức là sao chép liên kết đấy. Xong mọi người bấm quay lại này, bấm vào đây, mọi người dán vào đây này nhé. Đấy, sau này mọi người bấm vào hoàn thành này. Đấy, đang tạo chiến dịch. Đây đang tạo chiến dịch đây. Xong rồi mọi người đợi nhé, đợi tầm khoảng mấy phút nữa nhé.